So asibhekeni ke amahubo, Psalms chapter 51 verse number 5. Psalm chapter 51 verse number 5. Ngicela siphuthume Psalms chapter 51 amahubo 51 verse number 5. Angazi noma ngangisheshisela yini bantu abami, ngiyathanda ukuthi sisheshe namhlanje. Kukhona i-call efanele ingene. So ngiyafisa, yes, chapter 51, yes, verse number 5. Okay, ngicela ukufunda ke 51:5 Psalms. Lithi iBhayibheli 51:5 Impela ngazalelwa ebubini, umame wangikhulelwa esonweni. Ngazalelwa ebubini, umama wangikhulelwa esonweni. Why esho kanjena umfowethu enkosini uDavid? uDavid into edala asho kanje, it's because uAdam ngale nkathi ona, ngilaleleni kahle, ngale nkathi ona lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu bheka seyiqale kusiwa inhlabathi ngenxa yakho. Okuphuma kwena kusho ukuthi sekunjalo sekuqale kusiwa. So uAdam ngale ngathi wona wayenezingane okhalweni lakho oKhayina noAbela nezinye izingane. Right. So ngale ngathi wona kona ngisho izingane okhalweni lakhe. Izingane wathi eqala ehlangana nomfazi wakhe, kwahlangana imbewu eyonakele nembewu eyonakele. So kwaqala ke, that's why the firstborn on earth was a murderer. That is why babulalana labantwana, because kwabe besebezalelwa esonweni. Akekho umuntu ozalwe engcwele, ngisho ingane encane. Hleze ngikhuza lento nasemingcwabeni, ngangakhuza komnye ngingayile ngisho kongcwaba, ngizwa bethi hayi ingelosi le bengakabi nasono. That's a lie bazalwane. If iBhayibheli alivumile, uyazi ukuthi uthini? Uthi ngazalelwe ebubini, umame wangithabathela esonweni. I was sinful at birth. Lisho njalo kwi-English. I was sinful at birth. Yeah, from umanje engiconceive waconceive umona. Lisho njalo. So uyayizwa ke? Siyaqala manje sikhuluma ngosuku lokuzalwa ke. Uyayizwa ukuthi wonke umuntu uzalwe esonweni. Kusho ukuthi mawucelebrate birthday, ucelebrate usuku lesono. If you celebrate birthday because when uzalwe umona, awuzalwanga usindisiwa, ngithi awuzalwanga ukholwa. So ma celebrate birthday ucelebrate isono sokuzalwa kwakho, because awuzange uzalwe wena, uzalelwe ekhanyeni, awuzange sho ukuthi uzelwe into engcwele. uJesu kuphela kwathiwa oyokuzala kuyothiwa okungcwele. Yep. Behold, I was bought from iniquity, and my sin and sin at birth. Yes, ilona lelo libhali. Angazi leyo lokhuza quote akuyona leyo translation. I was sinful at birth. Lisho njalo. Yabo? So we celebrate birthday, but asiye deeper ke nalendaba. All right, asibheke kuJeremiah manje. Jeremiah chapter 20 verse number 14. Let us check uJeremiah sibone ukuthi yena uthini. Izwi likaNkulunkulu liyafakazelana. Izwi likaNkulunkulu ungashiyiza ungayapi. Izwi bazalwane, yabona, if sihamba ngezwi we will never go wrong. So fika la kuthiwa siye khona uma sihamba ngezwi. Right, 20:14 ubani lo uJeremiah. Jeremiah 20:14. Lalela. Luqalekisiwe usuku engazalwa ngalo, usuku umama ngibeletha ngalo malungabusiswa. Wejesu, maluqalekisa usuku engazalwa ngalo, usuku umama wami anjani. Awuthi ngiphinde. Maluqalekisa usuku engazalwa ngalo, usuku umama angibeletha ngalo malungabusiswa. Mali kanjani? Malungabusiswa. Uthi curse from the day I was born. Uthi lolo suku alingabi blessed. Ake ngibuzeke, wena ukhipha imali yakho, wena ukhiphela umfundisi wakho kuthiwe kujabulela ukuthi ibirthday yamfundisi. IBhayibheli lithi alingabusiswa lo suku aliqalekiswa, wena uyolubusisa. So are you more than God wena? Wena ungaphezulu kwezwi kaNkulunkulu wena. Unengqondo wena ephusile wena yokuthi Jeremiah chapter 20 verse 14 thembisa. Jeremiah chapter 20 verse 14. Yabo? Awuthi ngiliphinde. Aniliveze kwamanye translation bhalani bantu bami. So maluqalekisa usuku engazalwa ngalo, usuku umama angibeletha ngalo malungabusiswa. Uyayizwa leyo? Malungabusiswa wena kodwa uyolubusisa wena. Kuze kufunwe imali thiwe abavukayo bazana bakhipha 2000 abaye bakhipha 1000 siyo celebrate usuku lika baba. Kwaza lesindisiwe ni lo baba. Because uqalelala nezingane zabantu la uqale ishelela uqale iganga usindiswe manje lo muntu.
So usuku owazalwa ngalo lucursed, alikaze lube blessed usuku owazalwa ngalo. Alikaze alikho iverse eBhayibhelini elikhuluma ngendaba ye-celebration ye-birthday, because sonke sizalelwe esonweni, isono esisuka ku-Adam. Umuntu uma ezalwa esonweni kufika isikhathi la amukela khona uJesu ethatha ukuphila okusha, uyabona, esesuka ensileni yokuzalwa. Angiphinde futhi maliqalekisa usuku engazalwa ngalo, usuku umama angibeletha ngalo malungabusiswe emabandleni kuthiwa libusiswe, kuze kuhambe bafike endlini ewayo yomzalwane bezofuna imali. Awukhiphanga mina unobhala, awukhiphanga, khipha la kubaba. Right? Uthini uzama? Aningi-check ukuthi bathini la abanye, ngifuna ungaphazamiseki kule ndaba. Right? Abafundisi kodwa bathi malibusiswe lolu suku, kuze kuhambe kulandwe izimali zabazalwane, kufika indlu itshekile iyawa yomzalwane kuzolandwa imali yokuyobusisa umfundisi ngosuku okuthiwa liqalekisiwe. Right? Isukaphi ke lento? I-root ye-birthday. Obani abacelebrate i-birthday eBhayibhelini? Ake sibheke izwi. Obani abacelebrate i-birthday? Abayi-celebrate i-birthday obani? Benzani mhla be-celebrate i-birthday? Let us check the word of God, because ikhona into elingayisho. Genesis chapter 40 verse number 20 to 22. Genesis chapter 40 verse number 20 to 22. Genesis chapter 40. Asivuleni ke ngane zakwethu siphuthume, sengiyaqeda amavesi nje awu2 then siqede manje. Bengishilo ngathi ngifuna kungabi kude lo. Angikwenzi ngoba kusuka kimi, kodwa kuceliwe kwacelwa abazalwane asike sikhulume ngendaba yama birthdays, right? Because abafowethu abaningi bakhulumile indaba yama birthdays, abanye bathi babonana nenkosi, abanye inkosi yafika kubona ngamaphupho nangeyibonakaliso yabavezela uProngo bokucelebrate ibirthday. Now ivesi liyayivuma iliyona, yabo, miyeke ubongani, miyeke lithi iBhayibheli baqhubekela phambili engamesabini uNkulunkulu. Miyeke kanjalo, ungamnaka ungamnaka. Inkosi hlambi yomsizi menzele umusa, mayingamenzela ngomusa uyobabona abafana naye esihokweni. Asiqhubekeni ke Genesis chapter 40 verse number 20. All right, ngicela ukunifundela la. Lithi ke i-verse la verse number 20, kwathi ngosuku lwesithathu okwakuusuku lokuzalwa kukaFaro, yazi nalo usuku le-birthday kaFaro, lalela kwenzekani. Usuku lokuzalwa wenzela izinceke zakhe zonke idili, waphakamisa izikhulu zakhe, induna wayiphatha ngendebe nenduna yawo nenduna, waphakamisa ikhanda, uyazi, wabulala umuntu lo, wabehead umuntu ngosuku azalwa ngalo. Ubani na? uFaro. Right? Lithi kwi-English lithi uFaro waphakamisa ikhanda lenduna, ngamamazi wayibulala, waphakamisa ikhanda layo, waselebrate ngekhanda lomuntu. Usuku lokuzalwa kukaFaro lo. uFaro wayengazani noNkulunkulu, wayengafuni nokwazana noNkulunkulu. Siyamkhumbule esukela uIsrael kwazi wayofela olwandle olubovu, esukela uIsrael elimelene noIsrael, emelene noMose, emelene nabantwana baNkulunkulu. So uma sifuna ukubuka indaba ye-birthday, umuntu oqala wa-celebrate i-birthday kwakumuntu ongahambisani noNkulunkulu, kwakumuntu ongamthanda uNkulunkulu, umuntu ongamthanda uNkulunkulu wazi wafa. Right? Asiqhubekeni. Then ngifuna sibhekeke le indaba ye-birthday njalo. Asibhekene elinye ivesi futhi lo munye umuntu owa-celebrate i-birthday ukuthi wenzani, wayazana yini noNkulunkulu. Let us check Matthew chapter 14 verse number 6. Ake sibheke uMatthew chapter 14 verse 6. Matthew chapter 14 verse number 6. Matthew chapter 14 verse 6. Asifundeni ke wona bese ivesi lokugcina nje kule ndaba. All right. Verse number 6. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwakhe, yamjabulisa uHerodi. Wayeseyithembisa ngokufunga ukuthi uyakuyinika lokho yakucela. Kuthe isiqebile nonina yathi ngiphe ngoqwembe ikhanda lika Johane uMbhaphatisi. We know the story bazalwane. So ngosuku lokuzalwa, i-birthday lisho njalo kwele English, ngosuku le-birthday kaHerodi, right?
kaHerodi lithi wanama kakhulu wabiza indodakazi yakhe kwadanswa kwadlalwa then wayesethi isho into ofuna ukuba ngikwenzele yona ngenxa ukuthi umfazi wakhe uHerodias wayekade engamfuni uJohane emnyanyi uJohane wacebisa ingane ukuthi ayicele ikhanda lika Johane and ubaba zange azayivikele yonto ngoba usezinqume ngowakhe sekusho yena wathi no cela mntanami ngizokunikeza ngempela kuthiwa ingane yacela ngosuku le-birthday kabani kaHerodi uHerodi kwanqunywa inceku kaNkulunkulu yayikade eyifake ejele igama layo uJohane uMbhaphatisi ngosuku lwani le-birthday sithola umuntu wesibili ocelebrate i-birthday hayi ngendlela e-right ongazange azayenze ayikho enye indlela e-right yokucelebrate ngiyabona la abanye ngiyabona la omunye wabhala uthi umqondo mawu right no awukwazi ukwenza njalo awukwazi manje ukuye esihogweni ufike uthi wena uzoshumayela abantu baphenduka esihogweni awukwazi uyocima isihogo already sikhona abantu abalapha already bajajiwe yabo ifuture yabo isivele isilapha kwa hell imizimba yabo kamoya iveli lapha ya so khona izinto ilento kade sikhuluma ingakho uIsrael uthi siyolihlabelela kanjani ihubo lika Jehova kwelinye izwe na yayibona so khona la singakwazi ukuhlabelela ihubo lika Jehova khona awukwazi ukufika entweni esijajiwe yabekwa la ukuthi nje bazalwane iBhayibheli liphelele iBhayibheli liphelele likhulumile asinalo iverse elisupport ibirthday eBhayibhelini angazi abafundisi mangabe beyenza sekuthiwa kusume ungcoba azoshumayela umenyi uzoshumayela enkonzweni yokuzalwa kukabani kukazwani usengiyafika lapha sengifuna ukuhlanganisa amavesi iliphi ivesi engizolivula ubani engizovula ngayo because iBhayibheli lonke alikhuluma lutho ngendaba yama birthdays kodwa la belikhuluma ngabo bama birthdays benza into ezwrong babengazwani noNkulunkulu yibona abaqala ukucelebrate ama birthdays awuthi ngikutsheleke sengiyegcineni kwale ndaba ku-wrong ukucelebrate ibirthday. It's very wrong. Noma celebrate wamfundisi noma celebrate wayibandla ukucelebrate ibirthday ku wrong ku unbiblical. Because abantu abacelebrate ibirthday eBhayibhelini abantu ababengamazi uNkulunkulu, abantu ababengamfuni baze bafa bengamfuni uNkulunkulu. uHerodi lo wayefuna ukubulala bani uJesu zelwe. So abantu ababengamfuni uNkulunkulu. And sinake ababusi laba abanye baseRome iRoman Empire lefike yarobha abazalwane yafaka izinto zabo yafaka including ukucelebratewa kwama birthdays awuthi ngikutsheleke something ezokushokha njengamanje uNkulunkulu wayifihla izinsuku because afuna isikhonza izinsuku number 1 walifihla usuku lokuzalwa kukaJesu bayangathekisa namhlanje siyabona ngoku eBhayibheli lithi ikhathi lezi kodwa usuku alaziwanga because abantu babezo celebrate usuku not uJesu yabo babezo celebrate usuku not uJesu waphinde walifihla usuku lokufa kukaJesu nanamanje abalazi ukuthi usuku exactly ewafa ngalo uJesu na walifihla ngamabomu bangakanani ake ngibuze nje bangakanani abantu ngasesontweni emasontweni angakini abafika mhla kuyiphasika beyolalela amazwi esikhombisa abantu abangakholwa abanye bayibhemela insanga abanye bayidleli amaphilisi lapha abanye ohunta into ekade zayeka ngisho ukukholwa uzofika hayi ngifuna ukuzwa amazwi esikhombisa uyabo zihlonipha usuku lo lethufe ngalo uJesu so wayifihla uNkulunkulu lo day usuku lokufa kukaJesu waphinda wasifihlela usuku lokubuya kwakhe uyayibona insuku zontathu elokuzalwa kwakhe elokufa kwakhe waphinda wazofihla lokubuya kwakhe ulifihlile siyayibona isizini iyo kodwa usuku asilazi silazi so usuku kwayifihla lento uNkulunkulu uyifihlelana uNkulunkulu uyifihlela ukuthi uyabaza abantu bakhonza usuku njengabantu beSabbath bakhonza usuku bacantsa iSabbath lizoba ngenise ezulwini ukuthi uJesu mina ngiyinkosi yeSabbath yayibona leyana so uma sibheka uColossians chapter 2 verse 16 siyawazi sonke ngicela ungibhalele lapho uColossians chapter 2 verse number 16 ubheke lapho uthi maningalahlwa umuntu osiyami ake subheka siphuthume awungifakele uColossians chapter 2 verse 16 kwaba seColossians chapter 2 verse 16 asiphuthume now chapter 2 verse 16 lithi iBhayibheli ibuke lento ngakho ke makungabi khona umuntu okuhlulela ngokudla nangokuphuzwayo nangokwemkhosi noma ngokwethasa kwenyanga noma izinsuku noma iSabatha yabo why uNkulunkulu asho kanje izinsuku lezi zakhuluma ngazo so imkhosi ama celebrations lisho njalo kwele English lithi angabi khona umuntu okuhlulela kodwa umfundisi wakho uyakuhlulela kuze nime lapha nishwabulele kuthiwa nikhiphanga lutho nizoba cast anikhiphanga lutho ekwi-birthday yamfundi i-birthday yokuthini si-celebrateani si-celebrate isono sokuzalwa kwakhe wonke umuntu uzalelwe esonweni angazi ngiliveze ivesi lokuthi wonke umuntu uzalelwe esonweni ngisho ingane encane izalelwe esonweni nginivezele leyo nto
asibheka amahubo asiphuthume asibheka amahubo 58 awungibhekela amahubo 58 bingekho kule ndaba engikhuluma ngawo kodwa ngifisa siyibuke nje amahubo 58 asiphuthume ngiyavala manje ngizovala amahubo 58 ubani wangibhekela ya amahubo 58 abafundisi bayifuna ngenkani imali yakho abakhathazekile ngomphefumulo wakho khona abazalwane labafundisi babo abangazi ngisho emakhaya yabo hla kushoniwe usehamba efuna kodwa uhlala lapho usibanibani yabo kodwa imali yakho uyayazi. I'm not against inciko eyishumayela ivangeli la ngempela kuhle siyabonga kuyohalaliswa ezulwini kodwa lezi ezihambe sisengabantu zenze uma appreciate umfundisi appreciate ukuthi wenzeni phinde futhi uyomenzela ibirthday yani ikuvesi bani mina ngikhuluma ngevesi sasiveza amavesi manje ayishaya ayichithayo cast be the day lisho njalo iBhayibheli alibe cast lutho alingabusiswa kodwa nina ndithi niyombusisa nini asiyeke 58 mahubo 58 ngifuna sibuke 58 number 3 58 verse 3 ngicela ngilalele kahle siyathandaza lalela ke amahubo 58 verse 3 Psalms 58 verse 3 ababi bahlubuka kwasesizalweni abaqamba amanga baduka kwasesiswini uzwile ke abaduki ngoba sebeze bazalo baduka kwasesiswini ababi bahlubuka kwasesizalweni so ingane mayizelwe izalelwe sonweni ayizalwe ingelosi lento enhleze nisho yes ababi bahlubuka kwasesizalweni abaqamba amanga bawaqala besasesiswini awuthi ngikwenzele iexample khona uzongizwa kahle uthi ngithini uyabona uma ngabe mina ngilengase uma ngihlangana nonkosikazi wami umama uNgcobo intombazane nje esiphethe kahle ayikazi iphuze ejika ayikazi yenze lutho ezwrong hlangane nami then singene emshadweni naye bese kufika isikhathi la khona sihlangana njengomfazi nendoda bese yakhulelwa lalela kahle ngifuna ukuveza lithi ababi bahlubuka kwasesizalweni abaqamba amanga bawaqala kwasesiswini lalela ke bese evane yakhulela umama Ngcobo bese kuthi kunyanga ka4 kuya kweka5 athi hayibo kwenzekani Nkosi yami ngiqala ngisho ukukhulelwa athi ayingeke baba angazi kwenzekani ngizwa ngithandiswa ijiki ngiyayizwa leyo nto ngizwa ngithandiswa ijiki ngithanda lelo gama elithi ukuthandiswa cause into ethi thandiswa impambosi yokwenziswa kusho ukuthi akazenzeli wenziswa yilo ngaphakathi esiswini uyayizwa leyo nto uyayizwa izothi lengane ko 15 years 18 years izobe iphuza utshwala because iyaqala isasesiswini ngoba phela inyama lezo zalwa incane kodwa umuntu umdala umoya so umuntu wakamoya unjani mudala so ababi bahlubuka kwasesizalweni isiqalile ihlubuka uNkulunkulu itshengisa ukuthi yona ihlubukele ngasemathaveni and ngifuna ukukutshela iqiniso awuthi ngikutshele mama nawe ntombi nawe gogo sekhaya uyabona ingane yakho into ekuhlupha ngayo manje into eyayiqalisa sesiswini because ababi bahlubuka kwasesizalweni so it's a must ukuthi umuntu umuntu masezelwe abese yaphenduka sindiswe uyayibona ke so asikwazi ukucelebrate usuku lokuzalwa lakhe azalelwe esonweni lithi alingabusiswa kusho iBhayibheli awuthi ngiphinde ngikufanekisele izalweke leyo ngane isihluphe ngejikidakho futhi okwesibili phinde sihlangane nomama Ngcobo uNkulunkulu ngokomshado sihlangane akhulelwe kuthi inyanga ziko 4 5 6 aqala athi hayibo Nkosi yami kwakungcono kuleyo yokuqala hayi baba ngeke ngithi yindaba athi yazi ayi ngicela uvana ulale ngale kamereni lengane ayi ngeke unginukela kambi yabo aqala anyanye ngisho abantu abasebenzayo lekhaya abanyanye yonke into nje anyanye abantu uyayizwa leyo uthwele emedara uthwele ingane isiqalile iyahlubuka isiqalile ungabafuna abantu isasesiswini izothi ko 15 years 18 years izobe isilwi ngisho esikoleni ngisho kuphi because ababi bahlubuka kwasesizalweni phinde futhi ngidlule lapho sithola ingane yesithathu kuningi bengingakutshela kona iyona njalo lelwa ngomami ngoba ngaphakathi right then bese kuthi eyesithathu ingane kuvane kuthi nje ko 5 months avane kwenzeka into angakaze ke manje ayenzeke athi ayi baba kuhlukile ke lokho awukwenze njani nkosikazi
athi ke no yazi kuloko avana ngithande kakhulu angagcini ngokuthanda athande nje ngisho into eyibhlue edlulayo nje ayithande nje ezobathanda nje uthweleke uDelilah uzothe ko 16 years uzobe buka amadoda ngamehla afudunyeziwe ewabuka kanje waphecela amehla wahlubuka kwasesizalweni. So kuningi okunye uyakwazi ukuthandiswa njengoba ngisho ukuthi impambusi yokwenziswa. So umntwana lo uthi fill up the table usho ungaphakathi manje akawazi amathaveni uthuma lo owazi ukuze mina ngimphathele ijika liphuza ngoba lifunwa yilo ngaphakathi and futhi uzubona ithi sizalwa ingane iyeke lento yokuthandisa umama kusho ukuthi umuntu obehlubuka uNkulunkulu ba ulo ngaphakathi. Oh my God. So asingene kucelebrate ama birthdays masukhola usindiswe lo khuluma nani namhlanje angisazi ngangigcine ngamuphi unyaka celebrate wathi uNkulunkulu mhlazana engifundisa ngalezi zinto engifundisa mina nje angenzelwa ngisho abazalwane sithandaza nabo la ngihamba khona abangenzeli nje ibirthday ngizalwa nge20 October ongazi usuke engazi mangilethela into awu umfundisi nange awu ngiyabonga uNkulunkulu akubusise phele kanjalo awumphoxi umzalwane kodwa asinayo into ephoxa abazalwane ukuthi abangenzeli ibirthday no angizalwanga yibona ngazalwa ubaba noma wayifaka ubumthwalo wabo manje ukuthi ngizelwe mina. That's very wrong bazalwane. So ke ama birthdays asingeni kuwona thina bazalwane abasindisiwe sathengwa ngegazi lika Jesu. Uyabo khona into ebengiyithanda bekuyenza uST Gumbi nge9 zika January every year uthi spiritual birthday at least kujabulela into azi kahle ukuthi usezelwe ngomoya akasayi kufeni uye kuphileni uyebo ujabulela into eright uyebo kunokuthi nakhona ke kodwa sinalo ivesi singamangalo no sinalo ngoba kuqala lapho kuze kugcine kutshelwa abazalwane ukuthi abathenga osofa abathenga imoto bethengele umfundisi. That's very wrong bazalwane. Uzofika umzali akhipha ishumi akhipha imnikelo aphinde akhipha isondlo samfundisi ngenkani amenzele ibirthday amenzele iappreciation amenzele umbungazo nithi yini lento enizenzayo yonke into ezenziwayo amxhawule ngemali ngabona omnye exhawulwa ngemali thi uxhawulwa ngemali ngathi yo kodwa mase ngene ubone bebambene kanje benza i-guide of honor kuthiwa ningamthinti ubiyelwa kubona labantu abamnika imali sho kwaze kwanzima kazi uJesu uyolenza njani leli bandla la namhlanje elidayisa ethempelini elidlala ngabantu elidla imali zabantu kazi uyolenza njani. Ngiyathandaza manje siqedile sikhulumile ngeheritage sayikhuluma kahle then sikhuluma yama birthdays manje sicabanga ukuthi kuzwakele. Amen. Ngizocela unobhala lapha ya uMr Zwane Phiwa inkosi bese kuba uGugu bazobhala. Ngicela bafowethu siyo subscribe ku YouTube channel. I have a YouTube channel zonke le intshumayelo nazo zonke lezi imfundiso esikhulumayo nasematendeni la suke samba khona siyathatha those videos siyowafaka ku YouTube. So uYouTube channel wami uProphet Zingcobo ubhala nje kanjalo Prophet Zingcobo ngicela ningibhalele babone abazalwane Prophet Zingcobo. Please guys go there and subscribe bese also ring ibell wenzele ukuthi every time masifaka ivideo bakunotify ukuthi nayi ivideo engenile entsha. So God bless you. That's number 1. uYouTube channel uTikTok yiwo lesibona Zibusiso Ngcobo 9993 bese kuthi kuFacebook nguZibusiso Ngcobo. Amen. uNkulunkulu wangikhipha nakulento yo prophet bani hayi aphuma igama lami nje uZibusiso Ngcobo. That's my name. Amen. Ngiyabonga kakhulu Gugu. Yes uYouTube yona lo Prophet Zingcobo. Amen. Then bese sithi inamba yami yocingo ithi 073 956 3978 073 956 3978 i-cellphone number yami le iyafoneleka ya WhatsApp. Makhona ufuna ukusho ungangisendela ku WhatsApp then mhlambe kusasa ke bese sifonelana kahle isikhathi sikhona. Umbuzo kaThembi ubuthini umbuzo kaThembi bazalwane ngicela ukusheshisa sengiyavala manje egameni lika Jesu. Ubuthini umbuzo kaThembi ngicela ukufaka necontact ya Mr Zwane unobhala we-End Times. Bazalwane sine group ekuthiwa i-End Times igroup yabazalwane nawe uvumelekile ungangena kuyona siyafundisana izwi lenkosi siyakhulekelana siyakhonza online ave kumnandi uNkulunkulu uyasibusisa. It's from 2012 kuze kube manje i-operator le group uNkulunkulu uyibusisile kakhulu i-movements kwesihlangane all over senze inkonzo. I'm coming to Joburg ngaleli yasonto but sisahlela uNkulunkulu anibusise. Amen. Uthi
wenkosi yami ku-wrong usindisiwe usebenza wezandla zami ukwenza idecor for birthday and anniversary. Okay, hey ngicela leyo sibambe lolunye usuku kodwa ngingawuthi nje kancane. Akhona amabhizinisi right ngendlela esenza ngayo kodwa futhi kukhona la uzwa khona ukuthi umoya engcwele ngiyamthanda yabo kule insuku zokugcina umoya engcwele ukutshela cash umoya engcwele mayinto i-wrong. Awuthi nginivezele nje enye into khona abazana abanamabhizinisi abadayisa mhlawumbe imbuzi. Iqiniso lithi wakwambona wena umuntu ezothenga imbuzi athi ngiyithengela ukuyoyidla nje ngenza ukhara. Lawo uyazi nawe idayisa ukuthi bayithengela ukuyohlabela amadlozi. Yabo. So guys, insuku zokugcina if we have to lose some of our business aswaluzeni guys. Khona abantu la abayeka imisebenzi ngenxa ukuthi bazogqoka amabhuluku emsebenzini. Ngingakutshela bakhona even la eKokstad la ngikhona kunabantwana bami mina I won't mention names abayeke imisebenzi. Wawuyeka umsebenzi ezogqokiswa ibhuluku eyohola wawuyeka. Wafika ekhala wathi baba uNkulunkulu uthanga uyeke ngoba ngiyofaka ibhuluku lapha ngathi mina amen mntanami asikhule uNkulunkulu akupho wakho wamupha kaMasipala namhlanje. Akuyena yedwa baningi. So uNkulunkulu akaswele. So ke yes you can do it idecor kwezinye indawo kanjalo kodwa ezintweni zama birthdays because usuyazi wena. Ngeke ukuthi business. Phela mawu business should zoyenza nasesihogweni. So usuyazi wena awusabi available udedela abanye bayokwenza leyonto. uNkulunkulu uhleze enendlela. Bawuthi nginitshele mina lo mhlambe ake nginitshele ngobufakazi obuncane bami. Mina bengiphila mina benginezinto ebengiphila ngazo ngisebenza even kwi-insurance ngihola 25,000. Mhla uNkulunkulu engikhiphe ethi ngiyoshumayela ngifunanga ngathi ngeke mina ngiphile ngo2 beminikele ngiphiwa abantu abanye bangeyise bangithuke ngibabonile abantu abasindisiwe babonile abafundisi beshumayela bayathuka abathuke ngeinhlamba abantu ababafuni. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukuyophila kanjalo. uNkulunkulu wangikhipha ngenkani. Wangikhipha ngenkani ngabe ngisabathola ngiphi kwaqala wona umsebenzi waba nama challenges ngangi-excela bayazi ngangisebenza nabo kuleyo company engangisebenzela bayazi ePortshepstone bayazi I was the highest kwi stop order ratio bayazi ke abaka insurance uthi yini stop order ratio kusho ukuthi mina engangifaka kakhulu abantu baka government ngine certificate yaleyonto. So kwabheda ngangawathola ama clients ngangawathola kwangakhushulwa ngazi ngayoba I premier advisor. Kwatholakala ukuthi akusenzeki ngathi sengiyofika ku-executive kwaqala wadrop umsebenzi wadropa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angiphume ngiphumele umsebenzi wakhe wangitshethi ngizophila ngani. So ngayizama le kaNkulunkulu eyincane ngendlela ayifani naloko bengikuthola njalo kodwa uNkulunkulu wangisiza. So sadela nathi konke mawuzuphola ethi ngakushaya indiva konke engangade ngikwazi nginako ngenxa yokukhulu bokumaza uKristu kuba njalo nje masiwazi uKristu. So ke yes mntanami unganga decorate ezintweni ezikanjalo cha kodwa ezintweni umoya engcwele avo ngiyamthanda umoya engcwele uyayikhulumela akutshela ukuthi hamba ke lokhu kwenza lokhu ungakwenza hamba lokhu kwenza lokhu ungakwenza. Uyabona nje ngizokutshela nami nje khona indawo engingasayi kuzona ngisho bangangibiza. Yabo ngangaya bomnye imingcwabo kufana ngokwathiwa ngiyoshumayela sizokhuluma nangemingcwabo ngokulandelayo ngokwezwi. Ngaya komnye umngcwabo lapha ngiyisa umoya engcwele uvuma ngathi ngiyafika kucushwa isidumbu lapha siyacushwa kwenziwa imikhuba khona ubaba onqunu la waphuma wasithela ngeyiwasho zakhe kwaphuma babekhonze eMaromeni bashayipha bangithela hey sengizibuza khona ingane engaziyo ngishumayela la ku social media isiloko ngibuka yabo ukuthi yangidabukela shame iyasho ukuthi kodwa uyaphila lo baba beyaphila. So bafike bathi ngeke basifake ezintweni zabo bathi hayi woza nje mfundisi uzoshumayela nje kuphela kodwa mase ufike ufakwe kuyona yonke kuthiwa ngibusiseke njengoba ke ebusiness meet yakhe le egodini lo ecupha ngathi hayi angikwazi ukwenza njalo sengiqedile mina ngishumayelile lapha etendeni ngiqedile ngeza ukuthi hayi angisayithandi kwalento uthi ngila. So ezinto umoya engcwele uyakutshela kodwa ufune ngenkani ukwenza uhlala kuphi mfundisi. Ngihlala Madam Peacefully ngihlala eKokstad ngihlala eKokstad eKZN ukugcina nje kweKZN mongena eEastern Cape sihlala khona kodwa ngokuzalwa ngowaseDurban
kodwa inkosi yangithumela la eGostead. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngiqedile bazalwane. Angazi ngicathi ngwakhiphile wonke uFacebook ngikhiphile, ngikhiphile iYouTube channel. Inamba yami yocingo ngayikhipha kuguyahleka 0739563978. Ngiyafisa ukuthandaza nawe wena othi ngiyaphenduka bengingazazi lezi zinto. Indaba yo Heritage Day engifuna ukutshela wona, phuma la kusa celebrate lezi zinto. Yabo iBhayibheli mali siphumani phakathi kwabo abantu abami alidlali. Phumani ngempela bazane, asisoniphi ukuphuka. Nganginebandla lakithi elikhulu elisabekayo elihle, ngangibona ukuthi ngiyongcwatshwa yilona. uNkulunkulu wangikhipha wathi angihambe ngedwa. Cabanga ukuhamba wedwa, namanje ngisahamba ngedwa. Angifunwa umuntu nala ngishumela khona abangifuna abantu abangifuni, because ngikhuluma lento ebhalwe phansi, khuluma lento ekuyiyona engekho ngi-entertain. Whether ikhulunywa umuntu omkhulu, ikhulunywa umuntu ofundile, ikhulunywa umuntu onemali, hamba ubhubha nesiliva lakho negolide. Uma uBheliyamu enginikeza indlu yakhe igcwele isiliva negolide, ngeke ngikwazi ukushintsha izwi likaNkulunkulu. So ngeke ngisho nganginika isiliva negolide, never. Funa izwi likaNkulunkulu linjoba linjalo, angifune enye into ebheke eceleni. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mawuphenduka uthi namhlanje uyaphenduka, ubungazazi lezi zinto, yeke ukucelebrate ibirthday. Amanye ama-cases empilweni aletho ukuphambana nezwi likaNkulunkulu. So i-disobedient bazana ihamba indlela ende kabukabi. So uNkulunkulu ngicela abe nawe. Uma ngabe ufisa ukuthatha uJesu njengenkosi nomsindisi namhlanje, awukazi umamele uJesu njengenkosi nomsindisi, I want to pray with you egameni likaJesu. Ngicela uvala amehlo uthi inkosi uJesu, namhlanje ebusuku ngiyakwamukela empilweni yami. Ngena ngaphakathi kimi, ungisindise, ungikhulule ngenxa yegama lakho. Ngiyakwamukela namhlanje, ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi nokuthi wafa wavuka ngenxa yami. Ngiyabonga ukusindiswa, loba igama lami encwadini yokuphila ngegama likaJesu. Amen. Baba wethu namandla, ngiyathandaza nabo abazalwane bakho baba all over bayaphenduka namhlanje kanye nami. uNkulunkulu wethu ongcwele siyaphenduka enhlizweni baba ngezinto zokucelebrate ama-Heritage Days. uNkulunkulu wethu ongcwele nama-celebrations birthdays. uNkulunkulu wethu ongcwele sesiyazi ukuthi sazalelwe esonweni. Lithi izwi lakho Nkosi aliqalekisi usuku esazalwa ngalo, alisho ukuthi alibusiswe. Lithi umama wangithabathele ebubini. Baba wethu ongcwele konke lokho uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza, sisize moya engcwele, sihlale eqinisweni lakho njengaloku uzobuya uzolanda ibandla lakho. Busisa Nkosi lowa nalowa uvula iminyango, abafuna imisebenzi bayithole. Baba wethu ongcwele abafuna okuhle uNkulunkulu wethu onamandla ekukholweni kwabo, abafuna ukukhula uNkulunkulu ongcwele enkosini nasemandleni amakhulu, abafuna ukukhula even kuma fruits of the Holy Spirit. Baba ongcwele nakuma gift of the Holy Spirit bakhule, equip ibandla lakho moya engcwele, ungaliyekelele ezinsukwini zokugcina. Siyabonga baba, siyathobeka ngoKristu Jesu. Amen.